Ikeshala misel kulumi Lomo ya wa mi pela sokoli Kisiya ya mi pela saisobi Nenge nasa mi pei shamale Ikeshala mi pela kulumi Nenge nasa mi pela shamale Lomo ya wa mi pela saisobi Kisiya ya mi pela saisobi Umoya wa mi pelu feluba Kisiya ya mi kupa makala Sokuyiso-ke leso sikhathi mina ngingowenu ubaba wakashabalala ngithi ngemihla namalanga uma ngingena ngiqala uhlelo lwethu ngithi-ke mina ngikumshengu ngikushabalala ngidonga lakamavuso ngidonga selithufu yithini esathi umhlaba udilikile kanti cha sinamanga imini okwalo wawabo okamadla ngempisi okataba kayikhonjwa okamhlangamvulo umhlangamvulo ongawelwa owelwa zinkonjane zezulu ezakhela ngodzaka babukeli lapha ekhaya namhlanje sizogcina olimini olwesipedi nolimi lesisuthu ngoba namhlanje sinabavakashi la ekhaya abavakashi bethu esinabo uDr Moroka Pula sibe noDr Magashule namhlanje inkulumo yethu namhlanje izogcila ekutheni ubunyanga kuseseyinto ekhona kulesikhathi samanje futhi ubunyanga sinemikhakha emingaki yobunyanga namhlanje ke sizothi reqhaqhulle hore mifuta e rena le yona ya bongaka emikae se ke boletse bana beso re ka jeno re tla tsepama lelemeng la Sesotho lelemeng la Moshweshwe ibile re be re tsepame lelemeng la Sepedi la Kgoshi Sekhukhune bontate khotso le apela thobela ba mshate le apela ba ka gorong re tsurile re karale thobela moshate babui ke bane lapeng o ko itsebise hore moshate ke mang thobela ka moka ba bogedi ba lenaneo ke le dumedishe ka moka magae ba bagolo le ba banyane ka moka ba rate le bathegi yo a bolelago mo ke Dr Magashula Dr Magashula o tswa lefaseng la extension 7B Everton West ka leleme le lengwe ba itse ba gore ke Hlalas wo ke Magashula ke mokoena ke kone golo sebilusha madiba koena ya lehlakano ka magetleng ke mopedi wa go tswa kwa Leboa ke ngwana ga Sekhukhune thobela Dr Moroka Pula ba mamedi ke bane lapeng ke rata hore ha o bua o ba shebe ba mamedi ba tseba ho bona lo sane ha ba kopana le wena o ko itsebise Dr Moroka hore Dr Moroka ke mang nna ke Moroka Pula ke Mofokeng wa Tshile ke tswa ke le Everton pleke di tswang ka hore ke Moscow Everton West ke le bua kwa mamedi ke ne ke nahanne ho mohlomong o tla thetheha go tle tate a thetheha kana na go tla thetheha hore ha ile Mofokeng ke Mofokeng o feng mpa ba mamedi lapeng mo jwale ka se ke hlalositse ka jeno gore lenaneo la rona lenaneo lena le leholo le re hodima lona le bitswang Ubuntu Bethu lenaneo lena ba mamedi ke ntse ke le hopotsa mo lapeng lenaneo lena le ka setso sa rona aim ya rona ya lenaneo lena ke hore re rutaneng re le batho ba batsho gore hantle setso sa rona se tswa kae se ya kae jwale ka re la ga tsho re tla bana le di-topic tse different each and every Monday jwale topic ya ka jeno re tlo tsepa matabeng ya bongaka go utlwisise hore bongaka bo ke ntho e ntse teng ebile ke ntho e ntseng e nna le molemo ho rona
ebile bongaka bo mofuta e mekae bongaka bona. Ntse ke hopotsa bamamedi lapeng mo re lenaneo lena le leholo le tsheheditswe bamamedi, le tsheheditswe ke Isinkwa Sethu, ke sona se tsheheditseng lenaneo lena le re leng ho lona. Ntate Magashule, bongaka 2026 ke ntho e ntse e phela ebile e ntse e le teng. Kgoši ya ka, ke araba potšišo ya lena gore bongaka 2026 ke ntho le goreng e sa phela kapa e hwile. Bongaka bo tswa kgole kudu, bongaka bo a phela. Bo tlo phela go ya go ile, re bo hetša bo le gona lefaseng ebile le rena re tlo bo šia bo sa le gona. Gobane potšišo ka nna ga o mpotšiša gore bongaka na bo sa phela, potšišo ke gore na doctor tsa sekgowa le dinese tsona na mmereko wa bona o sa phela, ke ntho le goreng yeo e tlo phela go ya go ile, ke ya ba ya fela. Dr. Pula, bongaka bo sa phela. Bongaka ke ntho e teng e phelang, e re tlo tsamayang lefatsheng re sie e ntse e phela. Le ba tla latelang ka morao le bona ba tla e thola e phela, le bona ba phele le yona o ya ho ile. Hore ho thwe ke ngaka, nka tswa hosane se ke hlomme dintho mona hlohong le matsohong, ebile se ke beile boto hore Dr. Chabalala ka nnete ke ona mona wa phedisa, ebe e tsamaya jwalo. Kgoši ya ka, karabo go potšišwa lena ke aowa, ga e sepele ka tsela mohuto. Bongaka go no swana le bona bonese le bongaka ba sekgowa bo hloka training. Re le dingaka re trainiwa ka tsela tsa go fapafapana ka ga le bongaka bo sa tshwane, go ne bongaka ba go fapafapana. O ka se tsoge go sa ba re nna ke ngaka ke bea boto ke thuša batho, training o e hweditše kae? Gobane ka gare ga bongaka re berekiša dihlare, re berekiša marapa a diphoofolo, re berekiša makhura a diphoofolo. Go sa ga o tsoga ba thoma wa re nna ke ngaka, o tsebela kae gore phoofolo e itseng e bereka eng? Wa kwiša gore ka tsela mohuto jalo ntle le gore o hwetše training from your ancestors, training from mongaka o mongwe, which is gobela kapa mohlahli, motho le gore o tla go hlahla mo go tša bongaka. Ga o sa hwetša training eo, o ke wa ba wa tseba gore dilo tše di sepela bjang. Peletšong ke mano jalo le gore o tlo re bakela bothata ba gore jalo o tlo bola batho, o tlo fa batho dilo tše le gore ga se tšona tša maleba. Jalo bongaka o ka se tsoge ka moswane wa re nna ke ngaka o thuša batho, o hloka training. Re na le mefuta e mekae ya bongaka? Mo go mefuta ya bongaka ke e balegago, ke mentši. Ebile nka re etsetsa mohlala mohlomong ka mefuta e mebedi e meraro jwalo, re na le mefuta e kae ya bongaka? Ka gare ga bongaka re na le bongaka tšhupi. Nna ka segabo rena re bitša gore ke tšhupi, ke ngaka e tšhupi. Ka Sesotho sa Moshweshwe ba e bitša gore ke ngaka tšhiša, ka Sezulu ba e bitša gore ikele. Ke ngaka e nngwe mo e le goreng e fapane go ngaka tše dingwe. And then re ne le ngaka, re ne Sedupe, ngaka ya Sedupe. Re ne Moroka Pula, ngaka e bitšwago gore ke Moroka Pula. Ka gare ga mo re ne di-spirit tse dingwe gape tse le gore di teng ka gare ga bongaka. Re ne dilo tša go swana le bo balozi, re ne dizizwe, re ne mondao. Jwale dilo tše le goreng di tlwaelegile tše le goreng ka gare ga bongaka re ne tšona ke bongaka tšhupye, ke Sedupe, ke ntwe, ke ba e bitša gore ke eng, makhosi thobela, ba bitša gore ke makhosi.
ke tse le goreng di tlwaelegile, and then re ne mo le goreng ba kgone go differentiate ka gare ga bongaka ba re wo ke ngaka ya Sesotho, wo ke Mnguni o thasitse Senguni, wo lo thasitse Sesotho, ka baka la gore le rena mo maAfrika re a fapana, re ne ba Nguni, re ne ba Sotho. Dr. Pula, ha ho bua ka ngaka Chicha, ke ngaka ya mofuta ofe? Ntate Chabalala, ngaka Chicha ke ngaka eo e leng hore ha ya thwasa fela e tseba ditlabatlana. O ya ho yena o fitla mo jetse bothata ba hao, yena a kopanya metlwang ya hae a o rarolele bothata ba hae, kapa a re tsamaya o lo hlahloba, a o romele ngakeng e lahlang ditaola, o tsamaya o lo hlahloba, o fitla o kgutle o mo jetse hore ngaka itse bothata ba ka ke 1 2 3, then yena o kopanyetse metlwang ntho di loke. Ngaka Chicha ke motho a tswalwang le neo, ha se motho wa thwasa? Ho araba potsong ya hao ntate Chabalala, ngaka Chicha ha e thwase. Ka nako nngwe ngaka Chicha hore e be ngaka Chicha, o ne a tena a tseba meriana jalo ka lebaka la hore ha ntate moholo hae ka nkgono wa hae e neng e le ngaka, ha ne lo tshepona tsamaya le yena, o tseba metlwang ka tsela e jwalo e. Ngaka Moroka ke ntse ke le ho wena, ke ngaka ya mofuta ofe? Ngaka Moroka Pula ke ngaka e leng hore hangata nakong tsane tsa kgale ha ne pula e sane ho ne ho latwa ngaka ya Moroka Pula, e be yena a lo ke ka ho thwe Moroka Pula bona o na ile rokolla, a lo rokella pula, ha fika mo pula e ka be soloha. Ke motho a neng a nepa holo tabeng tsa hore pula e ne ka nako ya komela. Dr. Makgaswini, ke utlwile ha o bala bongaka, o bua ka ngaka Sedupe, ke ngaka ya mofuta ofe? Kgoshi, ga re bolela ka Sedupe, re bolela ka Sedupe sa moya, re bolela ka ba le ba go dupella, ba le ba go nkgella tsa kgolela gausi. Re bolela ka ba le gore ba kgona go nkgella tse di tlang, go bona tsona tse le gore di etla kapa tse le gore di riagile le tse le gore di a riagala go jwale maphelong a rena. Ga ke tla ke oketsa gape, ngaka Sedupe ke ngaka le gore e dupella ka tsela tsa go fapa-fapana. Go na le ba le gore ba ne nte re bitsa gore ke mohlahlo o le gore mo le gona nna ga e kwa ke tswa go gona re ne di dupe tsa moya ke ba bantši ka se ba bitse ka maina ba le gore ba kgona go dupella, ba le gore ga meropa ella a bina mole rena re bina malopo ka leleme la ka mo Gauteng ba re ba gita, rena re ra bina, re bina malopo ke manjomane. Ga go binwa mole ngaka Sedupe ke motho le gore badimo ba kgona gore ba mo batamele, o kgona go dupella, o kgona go bona ditaba tsa batho. Ngaka Sedupe ga e dupelle fela gona mole le gore go lla meropa, mara yeo ke e nngwe gape ya tse dingwe tse le gore di qualities tse le gore o na le tsona. O kgona go dupella gape le ga phekola le ka ntumpeng mo le gore gona tlo kgona gore a go botse dilo tsa geno, a ka go botsa gore o ine ga botsebotse o mang o tswa kae, ene gona o ine ga botsebotse ga bolena le batho ba le gore le bereka ka phofolo ya mofuta mang, ka baka la gore re ne bothata bole ba gore ga re thoma re fihla mo Gauteng re lebala se ga borena, re lahla se ga borena, ka baka la gore jwale re ne tsona dingaka tsele ngaka tsa go kgona go dupella tsa morago kua, ke bona ba kgonang gore ba re hlahle ba re bontšhe tsela ya nnete gore ga botsebotse o ene o mang o tswa kae ene o tshwanetse gore o sepele ka lerato le lefeng. Momamedi, lenaneo la rona ke lona lenaneo le lerolo
le bitswang ka hore ke ubuntu bethu botho ba rona. We are the only nation enka kgonang ho bua language ene re buang ya botho le bongaka. Ba bang ba nkeke ba kgona ho ibua hobane neo ena ha se neo tse ba di fueng. Jwale ebile ba re rutile hore ha re bua tse tshwanang di tsena re bua boloi hobane tsena tsa bontate moholo le bonkgono ha se tsona tse o tshwantse re bue ka tsona. Re tshwantse ke re bue ka tsa boslabete. Jwale ha o le jwalo wa bua ebile o motho a nka nkellwang hlong a buang sekgowa seo mpa ha o bua ka tsena tsa bonkgono le bontate moholo ha wa tlameha ho mamelwa ebile ya tlameha e be subject kapa yona topic. Bontate hona le mokutlo ka le bua ka bondao ke bongaka le bona bondao bo go jaka bondao, it's a foreign spirit, it's a foreign ancestors tse le goreng yes di a re tsena le rena batho ba ka mo South Africa o tse ba re motho mongwe o bina sendao motho shulo o phethelwa sendao. It's part of bongaka e gona bondao bo gona ka mo gare ga bongaka ngaka sendao e gona ba le gore le bona ba bereka ka tsela tsa go fapana ke sedimo se segolo sedimo sa go tswa metsing ke sedimo se segolo sedimo sa go tswa dithabeng sa go tswa gona dibolong. Yes sendao se gona sendao se a phela ke tla ke o ke tja le yona re ya pele ka yona putsisho ya mmenyana sendao. Sendao re le ma Africa borwa re na le sona ke batho ba bantši ba le rongwe ka ba bona ba le gore ba berekile ba tswa go phethela sendao ene sendao se bereka ka tsela tsa bona tsa go fapana le bona ba bereka ka tsela tsele tsa go femba mo le gore motho a gona o kgona gore a communicate le o mongwe wa badimo ba geno ka ba kokwago ka ba tatago ka ba mang o kgona go femba gona o bereka ka tsela la gore o kgona go communicate le tatago through mothole kapa gona ba bereke wene ka dihlare tse le gore di tlo kgona gore o bone o file tatago spirit sa tatago mo gaufi le wene mo le gore mo kgona go botsisha diputsisho a go arabe tsona dilo tse le gore o bonya ka closure mo go tsona gore ga botsotsi wene o mang o tswa o le kae kapa gona o nyaka dilo tsa gago tsa go fapana tse le gore di tseba kwene le sedimo sa gago tse le gore di ntse di go tshwenya go bonya go tseba ka tsona e fela wo le gore ngaka go fa tsona dikarabo tse di ke motho le gore a sa le gona lefaseng. ya ho qetela le buile ka makhosi ya ke karolo ya bongaka makhosi ebile ke dingaka tsa mofuta o feng makhosi. Wala ba potsa yo ntate Msheni makhosi ke karolo e nngwe ya bongaka. Makhosi ke karolo e nngwe ya bongaka. Makhosi le karolo e nngwe ya bongaka ke makhosi hobane o le wa boreni ke makhosi hobane e le motho a jereng batho ba baholo ba boreni ke ka ho ile makhosi. Ya dati ke a bona ba tla tseletsa go jaka a re bolela ka mmenyana re bolela ka makhosi re bolela ka bongaka lo mo bogolo re bolela ka ngaka e le goreng ga e ralokelwe makhosi motho le gore mo swere ke sedimo sa makhosi le badimo ba gage ga ba mmontšha motho le gore mo swanetse a mo phethele ga ba mmontšhe motho fela ba mmontšha motho le goreng o ka godimo when it comes to spiritual ka baka la gore makhosi ke motho le goreng o swere ke sedimo se le goreng ke sa batho ba bagolo batho ba gale ba le goreng ne ba le ka gare ga bogoši gore re motho wa gona ga o ka mo latelela ga botse wa nyako tseba ga botse gore
mo re swere tate Moshengu sho ke ngaka. Moshengu ga botse wa e latelela ga botse di roots tsa lineage ya gago o tlo go etsa gore no tate Moshengu ke motho le gore ga botse o na le royal blood, ke motho le gore ga gago o tswa ka bogoshi. Ke ka go jwala ha tlo tla a ba le bongaka bogoshi bo le ba gagwe ba phagama le ka mo bongakeng ka mole batho ba le ba gagwe ba tla ka hlompho ke batho le gore gantsi ke ngaka le gore le ene ga o tla o hlakana le yona o ne seriti motho gone go ra re motho o swere ke batho ba bagolo ba le gore ba ne seriti le tsela le gore motho le o te swara ka gona motho le o te swara ka tsela ile o bona le wena gore ya le ga bolela ba kgona kwa le wena gore mo ga ke bolelle motho fela ka mengwaga e ka ba monyane wa go itse gore motho wa gona ke ngaka o ne 23 mara ga o dutse fase le yena dilo tša di bolelago wa kwa gore mo a go bolele ngwana go bolela mogalabe kapa mo a go bolele ngwana go bolela mogekolo mo ke bogoši bo ke mminyana ke bongaka bo le goreng motho wa ntse o swere ke batho ba bagolo batho ba tswang ka bogoši batho ba le goreng ba emella ka seriti se segolo kudu. And then gantši re ne le bo dipotšišo tša gore nna bjalo gore ke tsebe gore nna ke swere ke makhosi ke tlo tsebela kae go shaka bongaka a se ntwe le gore re tšea ka tsela ra wa nna ke nyaka go thasa nna go thasetsa makhosi nna ke nyaka go thasa ke nyaka go ba sedupe kapa nna ke nyaka go thasa ke nyaka go swana le Magashula ke nyaka go bereka ka tsela Magashula berekang ka yona Magashula berekela sedimo sa gaga se le gore se mo file neo e le gore ke a bona a se mo file neo ya motho mongwe se ke sa mo fa neo ya tate mogolo Morokapula go rawa o ke nyaka ra swana le bola jwale ka ga re bolela ka tsela eo gore motho a gona tseba gore yena ga botsebotse o kene ke sedimo sa makhosi o bona ka ditoro tša gago ke tsona tlo go hlahlang kudu mo le o lora tsona di phofolo tše le goreng di swere bogoši go swana le tau motho le goreng o lora ditoro di tla ka tsela go fapafapana tsona ka ditoro ga re di hlapolola ga botse ba ba tseba go hlapolola ditoro ke mo le gore no tlo tla re go botsa gore no toro ya gago e bolela ntwe so tau ye le mo torong e ne bolela ntwa gore re bolela ka phofolo tša go swana le nkwe ke diphoofolo tše le gore di ikemetse tsele ke diphoofolo tše le gore ke tsona tse bontšhang gore ga botsebotse motho ke motho le gore o sepela ka makhosi. Bontate o utlwile le buile ka mefuta ya bongaka empa go na le mo ke sa utlwang le bua ka balozi ke na le utlwa ho thweng ka gona le ngaka mohlomong ho thwe kapa ke moluzi kapa ke balozi ba bang ka re ke zizwe ntho tse tshwanang le tseo jwale ha ke a utlwa ka moo le feta gore ngaka eo le yona ke ngaka tseo ke tšo kgolo kudu a bona ebile ke a ditokisa ke bolela ka tšone go shaka tša mmenyana tša dizizwe tša balozi jalo ke dilo tše le gore ke tše kgolo kudu tše le batho ba bangata ba nyaka go kwešiša ka tšona ga ba di tsebe jalo ka mondao go iša ga a thasitswe ke nyako e thoma mo go mondao it's a foreign spirit e le goreng ga e thasitswe re ne le go kwa tše dingwe ba re mothošulu thwasa sendao mothošulu o ria eng sendao ga se thasetswe sendao sa parola ke eng o parola ga re bolela ka go parolwa mo le gona it's a process e le goreng ya diriwa ga botsebotse ke se ka re ke process it's a ritual e le goreng ya diriwa ga re phagamiša sedimo sele motho le o kene ke sedimo sa mondao ga a sa dudišega ke re sedimo sa gago ga o le motho le goreng o ne le badimo go swanetse badimo ba gago ba align-we ga botse gore o kgone go connecta le bona gore o kgone go connecta le sedimo sele sa mondao se tle se bereke gape mo go ine ka tsela e ba berekago ka gona go swana le go femba le go ria eng o hloka gore o ye o etse ritual ya go parolwa
go parola ke mo le gore motho wa tseiwa o ishiwa metsing go ne dihlare tse le gore re a di berekisha tse le gore ke tsa go phagamisha sedimo sa Mondau same as re phagamisha sedimo sa go motho mongwe le Mondau le yena na le tsela ya gagwe ritual ya gagwe e le gore ra mo diela ke ka tsenella kudu mo go yona ka baka la gore bongaka go ke mmenya di khupa marama bongaka bo ne sephiri go ne lo tsiding ka gare ga bongaka tse le gore re ke ra gona gore re ka di gasa mo mang le mang a di tseba ka baka la gore bongaka ke koma yo lona ke koma ya gona e le gore ya diriwa metsing go parola motho le re phagamishe sedimo sele re mo connecte le sedimo sa Mondau mo le gore le ene o tla gona go bereka mo le gore le ene o tla gona gore a fole ka re nke le gore a connecte le sedimo sele go ne malwitse le gore nga tla mmatamela malwitse a mantšintšhe and then ga re tsena mo go balozi le dizizwe go ne le batho ba le goreng ba filwe mara tseo a se dilo tse le goreng wa thwasa go ka le hono ka moswane se tse wena o tlhagelela gore no nna ke bereka ka balozi ka ke bereka ka dizizwe it takes time e tšea nako ke mo le gore it's a process le yona o tlo thoma o kwe design o be le design tsa teng tsa balozi o be le design tsa dizizwe and then o tlo tla o di phethela go na le balozi ba gore ke ba metsing ke balozi ba dithaba ke balozi ba magaga di ya ka go fapana ga tsona o tlo sepela processing e le gore wa di phethela go swana la ga o phethela moya wa di phethela di tšea nako roughly nna ga ke ntse ke sepela ke rutwa ba mpotsa gore gantši motho le goreng o tsena o thoma a re ke aligna kapa gona ke connecta le sedimo sa balozi e ka go tšea nte ka riang 10 years ka ra bongaka o ntse o le busy o bereka godimo ga yona ka baka la gore le yone tlo toponagatša mo godimo ga gago mara gore e fihlelle o e hwetse e tšea nako ka baka la gore ke bona badimo ba geno ba tlotlang ba go hlahla and then mo go tsona gape go na le di-shortcut go ne le shortcut tše le gore batho ba di dira ba sepela ba ya go bo tatemogolo moroka pula re non ke nyaka go bereka ka balozi ke nyaka o nthuše mo le gore ba tla ba riela tsona dilo tša gona makono gore no sepela lo bereka tshwana sepela lo bereka mara yo a ke ra se ago nna se ga re se re naka tša go rwešwa a di gomare le hlogo go ra gore ntongo le ngwe neo o belegwa le yona e le gore mo feta o e tšea ka tsela e ka go lahla tseleng le yona 083 591 8214 083 591 8214 mo bui lapeng mo lenaneo le go leng rona ke lenaneo le bitswang fela ka gore Ubuntu Baitu botho ba rona re na le Dr. Magashule ka hara studio ka jeno re na le Dr. Moroka Pula ka jeno ka hara studio re bua ka botho ba rona re batla ho utlwisisa hore bongaka bona ke eng e bile bongaka bontse bo phela dilemong tsena tse re phelang ho tsona o itse hangaraba Dr. Magashule a botsa re ebe bongaka ba sekgowa bona bontse bo phela na jalo karabo e tlo re hobaneng re botsa potso tse tshwanang le tseo re le batho ba batsho go hobane re la ra rutwa hore what is black is bad and is next to devil or evil, and what is white is good and is next to God. Ha re bua di topic tse tshwanang le tsena ke di topic tse la wa itse hore e be taboo. And there's no way re ke ra bua ka di topic tse tshwanang tsena because we are black people. We are the only nation that can talk ka di topic tse tshwanang tsena. Other nations ha ba di tsebe, dineo tsa moya ha ba di fuwa hobane motho e motho o phela ka nama le moya ebile moya wa hae wa phela o phela le ha se ba robetse mabitleng ha re utlweng bontate ebe hona hara bongaka re na le dingaka tse leng tsa nnete le tsa leshano. O go shaka ke tle ke arabe o di jwalena
go jwalo re ne le dingaka maitirelo, re ne dingaka tse le gore di sepela ka nnete. Ke le Dr. Magashula ke a sepela, ke motho le gore nna dihlare ke a tekepela. Ke sepela le moratho wa ka kapa gona mogwera ka wa hlogo wa go ra sepela re a nageng re epa dihlare. Ga ntse ke epa mola ke ra bolela re sehlare se gale ke senyaka ke sa go bereka ntwe so le so le so. Motho le dilo tšele di a tsena ka mo a ke ro phela le nna o phela ka gare ga dihlare o feletša šetše a tseba dihlare tšela. Ga fetša o tswa so wa thoma morago le nna ko thuša batho a ke ro di bone ga thoma di bona wa thoma re le nna ko thuša batho motho ga a fihle ke kgona mmotša ra o ene o sere ke motho a gore la gore and then wa thoma wa bereka. Ba bangwe ba tsena ka gare ga bongaka go shaka ga botsebotse ke calling, it's a calling. Bongaka o belegwa le bona go tloga sa le monyane ba bantši ba tla go botša gore ngwana yo gale re mmona gore tlo bangaka ka baka la gore o ba tshwenyega o bana e be le motho mosolo so a gola e be le motho wa go bajwa e be le motho wa go dia solo so wa go sokodisha ka gae. Ba bangwe stukutuku ke ngaka ka tsele bjang le rena re le dingaka re ka ba tsona dingaka tša nnete se re kitimišitše tšhalete re thasisa bana ba batho ba sene bongaka. Jwale yeo yona re ebitše gore ke bongaka motho la se ngaka ga ne bongaka. Ka baka la gore jwalo le yena o phethile bongaka bolo o dirile dilo tšele ka moka o thoma a bereke gora gore a ka se tla bereka ka nnete. Ke molo le goreng jwale le ga a hlola batho ga a hlole ka nnete. A re hlola ka tsela tsa go fapana gone batho le gore ba hlola ka ditaola, gone batho le gore ba hlola ka dimankgonyane, gone batho le gore ba hlola ka metsi ka Bible ka dilo tša go fapana. Ga o tšea motho o le goreng ga ne badimo o thoma gore no ke tlo mo ruta ndeso motho lo tsamaya ka channel ya bongaka even though motho la sengaka a ke re o mo rutile bongaka ka ga ke bolela ke re bongaka ke khupa marama bongaka bone sephiri ene sephiri sa bongaka se swara ke motho le gore o ne badimo ka baka la gore motho o hlahla ke badimo ba gago. Sephiri sa bongaka motho le o ruta ke badimo ba gago ka baka la gore motho mongwe le mongwe o neetse le gore o di rutilwe ka ngakeng o neetse le gore o di rutwa ke badimo ba gago. Jwale ngaka tša maitirelo ke tše ntši kudu ene nakong ya gone jwalo re bona ekare ngaka tše tša maitirelo ke tšona tše di berekago kudu go feta dingaka tše di berekago ka nnete ka baka la gore re le batho ba bantsho le rena re rata mereba, re rata mo go neng dilo mo ka reng go monate re nyako ya gona magic, re rata di magic. ke go bona magic ke teng mo se tswang. Yes, ha o bona Dr. Magashula a thoma tsosha motho go njuale motho na hlokofetse motho la tsoga emella ka maoto a kitima kapa motho o ba kula sa tswa ka rantong ba Dr. Magashula kitima a o ba o nyaka go ya mo lweng ene la o thu wa fodisa motho ha fola a no tswa kitima a e kgonagale yeo ke ile re ga neng ka baka la gore la go boela morago a botsisha bo tate mo go la rena le bokoko ka moka ba tlo go botsa gore yeo ha e dirilwe ba gana ba re ngaka ile ya bereka ila ba gana ba re ngaka ile ya bereka ile mara ya gore motho o tlo no tsoga go ni jwale o ba bajwa mara sa thoma emelela kitima a e kgonagaleo. Jwale bothata bo riang gore dingaka tše tša maitirelo di kgone gore di ate le tsona because rena re le batho re rata mereba re latelela dilo tše le goreng di gole le rena ntwe e le goreng ke nnete a re nyaki wa bereka go ka nnete re mmona a bora ka go botsa o lo a bora o tlo fihla mola go botse ntwa gore o lo a bora o la o tlo go galemela o yena o tlo go botsa ai phela bophelo ba gago mara dira so. Dr. Moroka Pula Da. gore ngaka ke a nnete kapa ke a leshano re e bona jwang? Bona ntate wa ka hona jwale di fake di ngata
wa bona hangata ke tlo bua Sesotho se hlapileng. Wa bona mo tla fumanang ho tletse ho itse o tsebe hore ho na le phoso moo. Mo tla fumana ho tletse jalo ka batho ba ka reng ba tlo reka makonya. O tsebe hore bothata bo teng. Ntho teng ya bona ha ene mohlang e shwang e tlo shwa mohlang e phopang ha bohloko hampe. Mo hona le batho ba babedi ba bararo ha o bona le motho o ina ke ena ngaka ya nnete. And mona bongakeng re ntse ha ke re nna le ntate Ncwadi re tshwere ke sikile nngwe re ya dingakeng tse fapaneng hona le ngaka e tlo reng go charge 10,000 Chabalala o bona le ngaka e reng ntate Ncwadi go charge 200 empa re ile ka bolwetse bo le bommo ke a ka pudiša lena goši yeo ke ntong o le goreng re ke ra e fetola re ke ra ba ra e change ene re ka se tsene mo go yona ka baka la goreng gone jwalo ka sepela wa ya doctor Van der Bijl o ne bolwetse ba marapo ba re doctor le ya e bereka ka bolwetse ba marapo wa fihla mo la go charge 10,000 wa tloga wa ra nkore ke ye lens kapa mogwera wa gago kapa o mongwe mo tsebang a go botsa gore nna ke tswa lens lens mo le ba ntšhagitse 5,000 eo yona ga botse a e sa ne ntwela gore ngaka ke a maitirelo kapa gona ngaka ke a mannete na re le batho re ne di price tsa go fapafapana same as le di shopong o ka reka borotho kwa Shoprite wa hwetša le 13 ranta wa Pick n Pay wa hwetša le 15 ranta re charge di price according to rena ka mogore nyakang go charge ka mogore be rekang ka gona gone motho mongwe go swana le nna le tate Dr. Moroka Pula Moki nna ke tswa Leboa ga e ke Leboa ke motho le gore kudu ke berekisa dihlare tša Sepedi tše le gore nna re tseba ka Sepedi nna re tseba ka Setsonga nna re tseba ka Setsonga nna re tseba ka Minyana ka Setebele Dr. Moroka Pula ke motho le goreng ke Mosotho ke Moshweshwe yena dihlare o di tseba ka Sesotho o di tseba ka Sezulu nna dihlare ke di hwetša gole ha ke nyaka sehlare ke re nna ke nyaka ke nori ya mohlala nna ke nyaka hlonya nna ke tseba e bua gae ga e bua ke tlo raga ke ile gae ke pe hlonya tlo kgonang gore e ntekane kgwedi gore next month ke ya kwa eba gape ke tlo hwetša hlonya ga ne tate Moroka Pula yena o e hwetša kae o e hwetša ka mo le go lekwa ba boshiša nna ke tlo charge gape according to distance e ke e sepelang gore ke hwetše dihlare tšeo yena le no tlo charge according to yena le hwetša gaufi ha le hwetša gaufi ora gore a se di cost change mo go yena so when it comes to pricing gore mang yena o charge bokae e ya ka yena motho ene e ya le ka batho ba le goreng ba nyaka thušo ga o nyaka thušo mo wena sedimo sa gago se go romelang gona ka papelo ya go khotsofalang ga o le gona ha o bona gore okay Dr. Magashula nna mo o charge 13,000 o le no charge 5,000 mara nna Dr. Magashula ke ngaka yaka lo tsa ga ke amperekela ka baka la gore le mo bonga ke gona le ntwa mohuto o ka sepela ba ya mo le wa hwetša re motholi o berekisa hlare tše 3 gwana fanteso di sa go thuši di sa go berekele o tloge o ye go gongwe ha o fihla mole o berekisa the same dihlare tsona tšeo tše tharo di go berekele e ya ka sedimo sa motho le sedimo sa gago gore na se dumela kae gore wena o thušiwe kae ke nto le gore gantši ke rata go e botša balwetši ba ka mola gae gore ga o itla mo lapeng phahla o bolele le badimo ba ene o ba botse gore ke sa ya ka kwa ga Magashula go nyaka thušo ke kgopela gore le sepele le nna le berekisane le sedimo se le sa ga Magashula gore re kgone gore re fenye bothata bo ke na le bona ka tsela eo dilo tša gago di tlo sepela botse. Dr. Pula ntate Magashula o bua ntho ya bohlokwa sedimo sa motho a tlo kopang thuso ya bophelo le sedimo sa hao
di tlameha ho connecta didimo tse ha di sa connecte le bona jwang kapa le a di connectisa ha di sa connecting tatwaka eh taba teng e bonolo haholo eh ha di sa connect tla re mo la ba fitla ho nna ke re ke a di tsholla ke tlo bana di fifi fela ba re mo ka pula ha tse bo hlahloba kanti phoso e ho laela sedimo pele o tswa ke a tsamaya ke a tswa ka 1 2 ka mathata a tjena ke a tulengetseng go batla thuso ha mofukeng kapa ha magashu kopa lona ba haeso le tsamaeng le nna ha le fitla mo le fitla le kopane le sedimo sa magashola le be ngata e lengwe le bule ditsela tsa didimo tse di tlo kopana di tlo etsa ntho e nngwe le nngwe ha o fitla mo tlo tswa ntho e nngwe le nngwe ha o bule 083 591 8214 083 591 8214 ke WhatsApp line ya rona eo mo bui hae mo o ka romela molaetsa mo WhatsAppong o ka romela voicemail mo WhatsAppong eo ya rona le naneho ke le leholo la ubuntu bethu le naneho le na le tshetleuwe ke isinkwa sethu ke ka bekena e re fitang ho yona ka di 2 tsa May mane ka Sakis mosebetsi o no le moholo mo ba mamedi no le moholo mo isinkwa sethu sine se launcha mo re a hopola ba ba bui hore isinkwa sethu se la ka sa launcha bakery hona le borotho mane bo rekiswa jwale kgetlong lena mane ho no ho bulwa slaga ibile ho bulwa le supermarket. Banda, as black people, we need to be proud of ourselves. Haro hopotsaneng setjhaba sa borona ke di 350 tsane tse ba di thola hanyane ba di nka ba di kenya ka mokotleng o le mong ba re batla ho fetola maphelo a rona re kgathetse ko hore re ne re a sotleya re a lapa re etsa eng ba re ha le rona re batla ho ba borakgwebo jwale ene le mosebetsi o motle ka tsela ya makatsang le mosebetsi o motle mane Sakisi o bula re bona na le dikakapa mo bo dikakapa bo tau le nthuso bo tau na le teng mo lena e le yena Sibui se le se bua le setjhaba mo se kgothaletsa setjhaba hore kopano ke matla batho ba batsho kopano ke matla the greatest weapon e bala ba e sebedisa to divide us e la ba hore ba to make us re be maimong ana re le ngwana e la ba hore ba re divide ba re ruta hore wena o mozulu wena o mopedi wena o motsonga wena o sena wena o ya ka kwa o re bona re le boemong bona be re le go bona ko bane bala ba sebedisa weapon eo ya hore ba tle ba tsebe hore divide jwale re na le motho mona e le Morantsele e modimo a beileng letsoho hodima hae ala kgona ho kopanya setjhaba a re setjhaba tlohong a re kopaneng a re akgeleng ka mokotleng ona di 350 di etsa mehlolo ke tsane bana beso slaga ke sane se bulele o kopana le motho a qeta ho khia mkhukhu wa hae a smile o ro ya kae a re no ksalo checka di dividend tsa ka di eme jwang because I'm a shareholder ke language tsene di sa bui ke rona tseo ne di bua ke ba bang empa bophelo ba fetoha ha o le motho wa ikgethela o batla ho dula o ntse o complain o batla ho dula o ntse o lla kapa o batla ho tlisa solution batho ba mo mamedi ba kentseng di 350 tsa bona mane ba itseditse bana ba bona le tlotlo le mohlang se ba le siko lefatsheng bana ba bona ba tlo re batswadi ba rona ba la ba tsetela mona jwale ke ntho ya bohlokwa haholo ha ke tjho jwalo ke ne ke batla ho rolona lenaneo lena le tshetleuwe ha le a tshetlewa ke ba ditjhaba le tshetleuwe ke ngwana wa motho wa motso e leng isinkwa sethu bontate bongaka bo etseditswe ho phedisa kapa ho bolaya ha ke araba potso ya hao ntate Chabalala bongaka bo etseditswe ho phedisa e seng ho bolaya ha o qala o bolaya fela o tsilo ya ba ha isa le ha o ke wa hlola hape hape o kgona ho phedisa ha o ka sebedisa meriana ho bolaya ke ka mokgo o leng ka teng go jaka ke tle ke o ketse mo go boletse go Dr. Morokapula
Bebele e re tsela dipedi kgetha ya gago o ke wa berekela marena a mabedi. It's either o ngaka kapa o moloi. Jwale ga le botsisa le re bongaka bo diretswe go bolaya kapa gona go phedisa. Ga o bolaya ga o sa le mo fielding ya rena ya bongaka jwale so bereka tse dingwe. And then ke tle ke bue gape goshi ke tle ke bue gape go ne le go bolaya go ne le go tephethetša re ne le nto re bitsang gore ke lejwa ka sa ga rena re bitsa lejwa ka leleme la Senguni ba re ke impinda mo le goreng o bušetša morago meleko ye le goreng ba go romela yona. Morago nna gabe ke thaswa tate o ile a mpotša re a ba nthasisa re mo go nna re ngwana ke tseba gore ga o tsena ka ra bongaka o tsena ka gare ga bošole ka baka la gore ba bangwe ba tlo go lwantšhetša gore o ine wa thuša o ine wa lafa ba bangwe ba tlo ba le mona go ine gore o ine o phediša batho kapa gona batho ba tla go ine bona ba bereki. Jwale ka tsela eo o ba le manaba mantši kudu mo le goreng o tlo feletša le ene bjale gore o swanetše o di defende ne ba o phela o re no ha ba tia ka mo ba fa lerama le leng ba tlo go bolaya mo jwale re bolele gore bongaka bo a phediša kapa bo a bolaya a ke gatelle ka tabeng ya gore bo a bolaya au mo re bolela ka tsela e le ya gore go tephethetša letswa ke nto le goreng ga le gona le bo magola rena ba e tseba mo le goreng o mongwe ka mogae o loilwe ba mmethile ka sefola a hlokofala ba mmethile ka tladi a hlokofala mo le goreng le rena re tlo bereka mohulo wa gaborena gore nto e ba e dirileng ga e boela go monga yone gore re wena ga bolae motho o mo tia ka se a se rometšeng go ina o se bušetša morago re berekiša dihlare go bušetša nto mo leng mo morago gore hence go na dihlare tša go bušetša meleko morago gore o ankoša bohloko ga a kwe le ena gore bohloko bo ke bokwang ke bo bojwang ka baka la gore ga o ka motlogela o tlo go bolaya go swanetše le wene o tetwele ka baka la gore ga o palelwa ke gore o tetwele o tlo go bala. Ka mantswe a mang Ntate Chabalala ke sa kene Dr. Magashula ha o ngwalla lengolo ke tshwantse ke le arabe ha o bua ka Mpenda o bua ka taba e jwalo a ke re ngolletse lengolo ke tlo le araba lengolo le ngolletseng o kophamise lentswe hanyenyana ntate ntho no e bua ke ya bohlokwa momamedi ba tla go utlwa mana ke re ha re bua ka ena ya go iphetetsa re bua ka o tshwana le ha o ngolletse lengolo ke tlo o araba Mpenda ke ntho jalo o ngolletse lengolo mme lengolong le ke a o araba ha se ho bolaya ka tsela e ntate e tlhalosang ka teng. Puong ya lona ha ke a utlwa le re le yang ha mai a ke a utlwa le re le ya khona diagonal mane Joburg utlwa le re le nka dipeke le nka difosholo le nyoloa dithaba le lo ga ditlhare tlhare tse jwale ka ha e didimela tsa mefuta mane nna ke bona merobo le ditlhabutlhabu mo jwale lona le tsebella kae hore morobo o tla phedisa motho ha le fitla thabeng go shiaka ka morago ke hlalošitše taba ile gore jwalo ka di-nurse jwalo ka di-doctor yes
re a sekolong re a rutiwa ka tsela ya go fapana. Mo go ra ro jalo re tlo boela morago ke o ke tja mole go arabile go Dr. Morokapula ga le botsisha ka Ngaka Thupi ye rena ka sega borena re bitsa Ngaka Thupi ska le leme la seshweshwe ba re ke Ngaka Chicha. Ke ngaka le goreng ga e thasa ke re e thasisa ke badimo go ra re motho le badimo ke bona ba mohlahla ke bona ba kgonang go mmontsha gore sepela o tie hlarisele ditorong re tšea hlarisele o se hlakantšhe diseki o futhe ka sona kapa o phalatse ka sona kapa gona o hlape ka sona. Le rena ba le goreng re tsene ka gare ga thwaso ra thwasa re rutilwe gore hlarise re se bitsa gore ke modumela ga se le modumela gora re se bereka gore dilo tša gago di kgone gore di dumelane le wena tšeo di dirago. O rutilwe o ile sekolong tše dingwe di hlare ga o robetse bošego ba kgone gore ba go etele ba geno ba tle ba go bontšhe sehlare gore hlare se ke mokete ke nto e solo sepele o sepa go sa furu o sepele o sepa ke ka go gantši a re sete date gore a wa mogotsi next week ra sepele go epa dihlare ke go founela furu go dira nna ke namela thaba monna gesho o eno ria jwa ngwa robala if wa mfelesetša if re sepela ka moka o mfelesetša ora o ntebelela kua if o sepela le nna ro eba if wa robala shala mona ya sepela go eba ke rumile ke itse ke tla gona ha ke amogela neo ye ke itse ka re ke tla gona ne ke sene choice mara ke itse ka re ke tla itšea ke tla sepela ka tsele le nyaka dihlare tše le gore re di tsebe gore se bereka re a rutiwa tše dingwe re bontšhwa ke badimo go ruta ke ba bagolo go rena ba le gore le bona setse ba ne le knowledge ka tsona. Ke oketša gape gona mo gore re a rutiwa go shaka bongaka ga bo felele ka thasong kapa mo badimo ba gago ba go rutang gona le hono o tseba hlare se sa modumela se bereka gore dilo tša gago di dumelane le wena go sa hlakana le tate Tshabala ga Thabeng a ye palela a re monna go shwa se ba hlare se ke a se tseba se bereka nto e solo a ra nna ke se berekisha nto e solo se tšotse ba dilo tše pedi gore hlare se le se bereka gora gore re tsebe ke go dithuta ra rutiwa ra dithuta le rena ka gonne re ntse re tsamaya re okeletša knowledge ya rena le badimo ba rena ba re ruta tša bona mo ba tseba go gona tse ba ne ba di berekiša. Ntate Tshabalala ho eketsa mo Dr. Magashule a ntse a bua teng ka sheno lena e seng maobane re hlaha ho yepa ha ntse re le thuteng mo re bona ho tla batho ba babedi tje ba ntse ba ata ha ba kenella ba yepa ba ntse rona re hulenyana ba ntse ba tla ba yepa ntse re tla re ba atamela re ntse re yepa re ba atamela ho fitla re fitla ho bona ha re fitla ho bona setlhare se re se epileng o re bontsha sona mthako ha la se ba setlhare se rona re mo jwetsa ka lebitso le leng re setlhare se ne ke moketekete yena ha re setlhare se ke moketekete nna ke sebedisa ho etsa 1 2 3 rona ra re sebedisa re thola jwanong re se re fana tsebo yena o se tseba tjena rona re se tseba tjena re se re phaellana mo bongaka ba hore bohola le ka tsela tseo tse jwalo tla kopana le motho a epang yena o na le tsebo e itseng ka sona le rona re na le tsebo e itseng re fapanya matsoho bongaka ba hola bja pele exchange of knowledge. yes Re hola ka tsebe tshwana le ha ke rutwe ka morao ka mane ka studio go tlo re ebe ha ona melaetsa e teng e se ikene ka hare hona jwale.
hayi bayabingelela kuphela lana. ha ntse le ba dumedisang jwalo ebile ho ntse o shejwa melaetsa ka morao ka mane bontate ha nne re tswelle ka tsena tse re tswallang ka tsona. Nkabe ke di-challenge difeng tse le kopanang le tsona mosebetsing mo wa lona wa bongaka? Ha re qale ka ha ke utlwa hore le bo ntate ba palamang dithaba ba lo tjhepa meriana. Nkabe hona di-challenges tse re kopanang le tsona ha ntse le tsamaya le tjhepa jwalo? Go jaaka di-challenges ke tse ntši kudu a re ya roepa mo gona re tlo bolela ka ntwa gale re bolela ka ntwe e diragetseng malobanyana mo le goreng re tsena sekgwa o roepa dihlare go fihla motho a raoa mo le ka setsene ka baka la gore pleke ye ke pleke ya motho. A ka re jwalo re le dingaka re ne di-permit re ne di-license tsa gore ke ha ke sepela ke ya kae go epa gona ba tsebe gore no ha ke tlo senya mo ke tlile ka mmereko ke tlile go tlo epa representa di-permit tša rena gore awa morwa rena re dingaka nna ke ngaka Magashula ke tswa kae mo a botsebotse ke tlile go tlo epa dihlare a ka tla ka go senya o mpona ke le so ke swere kgetsi ke swere peki ke dilo tse ke tlile go ka tsona mo re ganetse gore re ka epa mole le gona gape ke mole gore le rena be re sa tseba ke re dipleke tša batho ba kgona ngwala gore mo ga botsene it's a private property ga wa ngwalwa a go sa ngwalwa nna as moAfrika le nna ke tseba ra wa naga ke ga borena ke motho le gore ke phela nageng ke lona mela thaba ke a epa ga ba fitla ba re no thaba e ne mong a yona ke taba tse le gore di re kosha bohloko mo le gore constitution ya rena ile ya gapeletša gore dingaka re be le di-permit ngaka e nngwe le nngwe ga e fetša go thaswa e be le certificate e be le traveling card mo le goreng gohle mo a sepela go gona go kgona tsejwa gore ke ngaka le ka gare ga ntompa ya gage go kgone go tsejwa gore wo ke ngaka se ngaka maitirelo a tšeang bongaka ka tsela le ga re tlhagisa tsona dilo tše le goreng go thwe re di dire still ga di bereki ke tabelo gore o koša bohloko gore jwale a go le bjalo a re sa kgone go epa mmereko wa rena re tlo phethagatša bjang gobane bona ba re ganetšago re epa mole ke ba le goreng go sasa ba tlo hloka thušo ya rena. Panado ye o enwang e dirilwe ka tsona dimela tše re di emang grandpa ye o enwang ga o swere ke hlogo ke nehlare tša hlogo tše le gore di kgona gore di go thuše a se ka moka batho ba kgonang go nwa dipilisi kgošiaka a se ka moka batho ba kgonang go nwa dipilisi nna self dipilisi di a mpabiša ke motho le gore ga nka thoma ka swara ke hlogo go nyakega tsona tše tša setšo ke no tšea ke nwenyana le nna ke go bale e fole go ne le mo le goreng go nyakega gona dihlare tša sekgowa a re ganane le tsona ka baka la gore di a thušana le tše tša rena mara ga ne re ganetša re epa a re tle ka go senya re tla ka go epa a re tle ka go dia tše dintšhi re tenyakela fela hlare tšele a re tlo epolle ka re epolla ditaemane re tlo šea moletong mongwe mogolo mo re a senya re no tšea se re se tšeang mo godimo fela re a sepela bale ke bona bothata bo le goreng ke bo bogolo bo re sepela re hlakana le bona ga re sa tsebe go njwa le gore na a re nyaka go epa go swanetše re lebe kae ka baka la gore ke mafelo a mabedi a le gore re itse re a bona wa ro ya sekgweng ba ra oa ke pleke ya motho right re ketekele thabeng ga ya thabeng ba go botsa gore ke pleke ya motho thabeng le gore a re setše ne monga yona
a re monga Thabaile ga a sa nyaka gore re ye pabjalo. ngwana mo Afrika wena motho ya re la ga go kgetha gore tsamaya o ye mmuso o re emele ngwana wa Tharientsho wa lla o re fatsheng la hae ha fuwe monyetla ba hore a tla itshepele tse ileng tsa hae o re melawana ya naha ya rona e re ba tlameha ho bana di-certificate ba tlameha ho bana di-permit ba di entse tseo kaofela empa ha ba kgone ho tsamaya ka bolokolohi hodima lefatshe la bonkgono le bontatemoholo ba tsebe ho lo tjhepa tse ileng tsa bona hobane hona le monga sebaka ya ownang sebaka seo empa ha o re wa sheba motho hayo mo o France ene ha ona lebaka la hore o thibele motho a lo ngepa hobane motho a lo epa ha ona ntho a isenyang ebile la qeta ho epa ha o bone le ro epile mo. But the agenda core, let's kill what belongs to them. Let them not practice their beliefs. They must practice our beliefs. The greatest weapon that they have used is to conquer our minds. Now, ha ba hlokomela hore le ka jeno ho ntsona le batho ba na le ntumelo ho tsena tsa bonkgono le bontatemoholo ho lekwa maqheka a teng kaofela hore how do we stop them? Jwale re na le baetapele be re ba kgethileng ga ba beya pusong dillo tse tshwanang le tsena ke dillo tse o tshwantse le lo di beha hore constitution ya naha ya rona e fetowe e tsebe ho favor rona batho ba naha hobane ha ke le motho wa naha lefatshe la ka le sa nsebeletse e ba tsietsi hobane ke dumele banka dumella hore ba tsamaye ba lo chepa France jwale ha ba ha hana hore ba chepe fatsheng le ba phelang ho lona e ba tsietsi bana beso jwale hlokomela he wena moetapele o beuweng boetapeleng hore African indigenous laws ke ka ho ba bang ba batho ba hoeletsang ba re ha re tshentse melawana ena e re na leng yona ena e bitswa Roman Dutch law because Roman Dutch law it can never favor us ha ona mohlang e tlo dumellana le rona ha ona mohlang e tlo re tsa rona di lokile e tlo promote fela tse tshweu jale bana beso nomoro ke yo 083 541 8214 ke WhatsApp number ya rona eo o ka sia molaetsa o ka o ngola kapa o ka sia VN mo molaetse mo lenane ho ke le leholo le tshieditsweng ke isinkwa sethu re ntse re na le yena ntate Magashule le ntate Moroka Pula batswadi ha ke botse potso ke ena boemong bo be naha ya rona e leng ho bona hobane re a bona naha ya timela dingaka tsa rona karolo e di ka e bapalang le ho thusa hobane re phela setjhabeng se llang re phela setjhabeng se utlwileng bohloko ha o kena ka hare ho malapa ke tlhakatlhakano ke tlhagansusu ha le sheba ho senyile ka ebe bothata ke eng jalo ka le dingaka le batho ba sheba dintho ha di shebe ka leihlo la nama fela le di sheba le ka leihlo la moya ha re tswa mona bana beso ha o feta mona o fumana ho dubadubekeile ka ha rona tlhompho ha isa leo bokebekwa bo phame ka rona ke dillo ka haro malapa ke dillo ke ne ke dumela ha ene le mehleng yane ya pele re sa buswa ke marena o buile ka makhosi be ke dumelang hore ke dingaka mohlomong tsene di protectile le borena jwale mohlomong mehleng eo ha morena a bona hore nkare
ho na le tsietsi e kgolo ka hara motse o na bitsa dingaka o kopanang e ke le lahleng masapo re shebe hore bothata bo teng ka hare ho motse ke bofeng bo nka lokiswa jwang. Jwale potso ho lona ke hore re phela fatsheng le bohloko, ho sona le ditaele tsa di-accidente tse mpe, empa ha o fihla di-accidenteng tseo ha ona le rothodi le leng la madi, batho ba lemetse ditho tsa bona tsa mmele di arwane, empa ha o sheba mo hai man le drop ya madi ha iyo. Lefatsheng la rona ho etsahetseng bontate? Kgoši ya ka, kgoši mpušane, lefatshe le senyegile. Lebaka le legolo ke gore re le ma-Africa a re tseba gabotse gore re eme kae, re phela bophelo ba maseselle bo seneng pele le morago ka tsela e bjang. Re lahlile tša morago tša mo re tswang, re tetebetše, re sepela re sa tsebe gore rena ke rena bomang. Ga o sa tsebe mo tswang o tlo palelwa ke moya. Thoma pele mo le go ntshe tsebe gore ke mang, ke tswa kae. Mo ya go ntse o tlo kgona tseba gore nna gabotsebotse ke tsamaya ka lenaneo leke. Malapa a dubakane, malapa a hlakahlakane, gobaneng re le ma-Africa re lebetse gore lelapa la thegiwa, lelapa le a tišiwa. Bo magolo a rena gale ne ba tseba gore ngwaga le ngwaga lelapa go swanetse le tišiwe. Re lahleditswe ke mmenyana, ke ditumelo. Nna le go goleng ga ka a ke tsebe, mara gona la ntse ke hlahliwa ba ne ba mpotsa ba re gona tumelo reng tlogela segageng. Re a dumela mo dilong tse dintši, le bokoko a rena le botatemogolo ba ne ba dumela, mara segabo rena ga re se lahle, o tšwela pele ka segageno. Ga ebe o ene ka segageno ngwaga ka ngwaga be le hlaba phofolo le leboga badimo tša ngwaga ka moka. Ga ebe maybe lena le hlaba ka March, le rawa ke kgwedi ya rena ya March, le leboga go tloga April go fihla March wa ngwaga o. Ora re 12 months ka moka le sepetšeng. Ke tsela e le gore ba bagolo ba ne ba sepela ka yona, ba ne ba e šomiša. Le rena swanetse re sepela ka yona ka baka la gore e ne le baka re tlogela dilo tšeo ka moka. Lelapa le a tišiwa ka baka la gore go ne meleko ka ntle ka moke. Meleko ke mentši, Satane o gona ka ga maphelo a rena. Lelapa ga le tišitšwe le lena le kgona go bona ke lelapa le le gore le kgona ba le seriti. E fela lelapa ga le sa tišiwa e ba boralokelo, mang le mang a nyaka go ria tša gagwe. Mo bjola ga re sa bolela ka boloi kapa re bolela ka meleko, se re bolela le ka motho mang le mang. Motho o kgona no fihla fela ngwana ga wa lole le wa gagwe strateng man a tla tsene ka re lapa la gago a go roga. Lapa le ga le ne seriti, lapa le le gore le ne seriti, motho la ga katla a ga lefile ga kakang. Ga se no a tsena ka gare ga lelapa la gago o santse a thome a tsebe gore mo a segaka go ne le o le goreng go la sa gagwe seeta. Go swanetse tabe e ke tlileng ka yona mo le ga ebe ke important ga kakang, mara swanetse batho ba ke ba hlompe. Ke ntwe le gore rena re lahlile re le ma-Africa, ga re sa latella ditšo tša gabo rena, ga re sa tseba gore ga botsebotse re tswa kae re ya kae. Ke ka go o hwetša go ne mathata a mantši, re imetswe. Ga o sa re ke tsone di-accident tšeo ga o tsebe gore le gore di khosa ke eng, ka baka la gore le bophelo ba rena ga re sa bo check-a. Bophelo ba lebelelwa gore ga botsebotse bophelo ba ka ntse bo eme bjang. Ke ka go le gane re hlaloša mehuta ya dingaka, re ke ngaka tše le gore bone ngaka tše le gore a di lebelela, ngaka e kgona go bona se diagetseng sa morago, gore re phošo tše le gore di diegile morago tse tlo affectang in future.
di kgona go bona bophelo ba gago gone jwalo gore na o eno sepela ka ra bophelo bo jwang cycle le gore o phela ka ra ga yona ke ya mohuta mang ene le gona o tlo go tswela mohola in future ka bobjang di kgona go bona tše di tlago gore hlokomela go na le ntwe so bothata bo botlang go wena in the next future la ga re ka se go beele matšatši ra re 3 days ka bokae ka baka la gore o tlo botsa motho wa re 3 days bo go feta 5 days ba re anga ke la gafa di moteile ja ha e tlhagelela after 3 months o sa lebetse gore ngaka kila mmotsa ke ka go nna ga ntse ke phela ke advice ring ka gore se fe motho matšatši a tseba ke modimo rena ga re tsebe o ka botsa motho wa re wena in 3 days o tlo hlagela ke bothata ba gore and then modimo yena a ba postpone bothata bo a hlagisha se sengwe bophelo ba motho bo tseba ke modimo mara le gona a ke nyenyefatse ngaka tše gore di kgona go bona ona matšatši a ke ra re swane re le batho mara ga o kgona go e bona tše dingwe dilo ga o le sure ka tsona that's why ka gare ga bongaka gape go na le limitation gore bolela go fihla mo go mo ganye boloko ka moka ka baka la gore jwale ga o feteletša ga o ya pele o tla senya go gongwe ka baka la gore tše dingwe dilo di tseba ke modimo di beile kena merero ke aga re phela ka yona merero ya gage jwale kgoši yaka lefase gone jwalo le senyegile ka baka la gore rena re le batho ga re tsebe bothata bo tswa mona goreng ga tsamaya re nka re joina ntho e nngwe le nngwe re e bonang re diluta bophelo ba rona jwale re a kenelwa gobane re tsamaya re lahla meetlo ya rona ke ratile puo ya hao e reng tšhaba se sena meetlo se a timela empa o e beile ka puo ya speed gore tšhaba se sena meetlo se a timela bontate re saletswe ke metsotso e nkabang e 10 pele lenaneo la rona le kodumela go na le potso ya bohlokwa e ke sa e botsang le botsitse gore le buile gore dingaka ke di na le mefutafuta ya tsona e le hlalositseng empa ha le a hlalosa gore ebe ke bona molaetsa mona ke ona o botsang a o sintswa ke kwane wa botsa mane o Beverly Hills ore bontate bona ke ngaka tsa mofuta o feng ha ke sheba mona ke a fumana hore tate Chabalala ebe bontate bona ke ngaka tsa mofuta o feng ha kale ka wena Dr. Moroka Pula ebe wena o ngaka ya mofuta o feng ntate ke ngaka ya ditaola ke sebetsa le ka metsi hape ke sebetsa habedi sebetsa ka metsi ka Sporofeto jal listing yane ene le ga bolalla yona ya bo Chicha ya bo Moroka ya bo Mandau o teng mo listing yo ke teng mo Mandaung ke teng metsing ke teng Mongone ke teng Makhosing wa kgonala wa o le motho o be o thwasetse different categories ya bongaka ke tseo ke di fuweng ke ba haeso ba fukile ba kwena o go di pheta pentate ka ke la ka o phazamisa o ntsobu ke teng Makhosing ke teng Mandaung ke teng Mongoneng ke teng Sporofeto ke tseo ke di fuweng ke di neo tsa moya tso di fuweng ke tseo ke di fuweng ke ba fukile ba kwena Dr. Magashule tobe go jaka nna ke ngaka Magashula ke se dupe sa moya nna ke ngaka ya go dupella ngaka go bereka ka mohlahlo ke se dupe ke ne Sendao ke hlahla le ba le gore ba ne neo ya Mondau ka gona tsela ya go ba phethela go parola o le lotse ka moka ke thasitse malopo a Sepedi gora re ka editša gore ke Sesotho ke thasitse ke binne malopo mo le goreng le gona gape ke hlahla batho ba le goreng ba ne sedimo sa Sesotho mo le goreng re bereka ka gona go ba thasisa ra ba hlahla gape ke tle ke bua gape ke thushe le dingaka Chicha di šupša tše le gore di hloka hlahlo
mo le goreng re ba hlahla le bona ka baka la gore ke ne botshupe ka gare bo le goreng ke bona o tate mogolo ba ntsoshang furugu ba re ngwana re fisepela namela thabo e ba dihlare re tle re bereke gape ka minyana re tle re bereke gape ka ntwi ka sporofito re tle re bereke gape ka sporofito ka re bona re bolela ka sona semoya re bereka gape ka semoya tseo ke tsona tse le goreng Dr. Magashula o mo fielding ya tsona o bereka ka tsona jepe jwale bontate ya ha o le ngaka a ke re ke utlwa ha le re mohlomong na le newe ena mohlomong le ena ha o le ngaka o di wotla ka ofela in terms of mohlomong phodiso kapa hona le ntho e le speciality ho wena o reng wa bona yena tlisa motho mo jere mona ho yena ke specializer ka yona ha ka le ka mona ka ho Dr. Moroka Pula ko ke a fitla mohlomong re ko etsetse mohlala ke fitle ke re ke batla diru mo o tshwere diru go lo tla motho ka diru kapa ke re no ke batla o ba tshintsi ke lo ke reka ro banka kutswe tšhelete kapa mohlomong tlo ga fitla wena no monna eso na speciality saka wa bona ke sena se modimo le badimo ba eso ba beileng newe ya bona ho nna ntate Chabalala nna haholo ntho ke ikotlang sefuba ka yona e badimo ba mfileng yona hore ena ke ya hao ke cancer ya matswele stage 1 ha ke ikokobetse ke a ifodisa cancer ya matswele santsane e le ho stage 1 re tle ho ya bobedi ya di gallstone ha ona le tsona di gallstone ke kgona gore ke wetsetse moriana o tla di thuba ke di tshwatle ke badimo ba mfileng yona re tle ho ya boraro le ya di case le yona badimo ba mfile ke a sebetsa le yona le ho tisa malapa jwale galebo and Dr. Magashula go ja le rutiteng monna eso ke tla ke batla le ro monna a motho ke batla mo tla ka diro so ke di kupa marama re di bolela ka ntumpeng ka kula speciality center team go ja ka nna ke nka dingala ke di tsholla ke bereka ke hlola ka ditaola ke hlola ka meropa ke mohlahlo ro berekisa rena re phekola ka meropa ra dupella ka meropa ella re bina malopo and then malwetsi re alafa di spirit a budu re bolela ka tsona dithokolosi re bolela ka di spiritual husband re bolela ka mafufunyana ke lo je le gore rena bo Magashula tseo tsona wa ke tsalela le a dibet le ga re robetse o ntse o sha gore shu motho o ne bothata bo so ha ke bua le go ke a hlakantša ba phile batho re tle gape re bereke ka tša di court case batho ba le gore ba swerwe ga ke no tsenela ya kudu ka mo go yona ba ka la gore e ne diputsho tse ntši ke a tseba marao ga ke no e bolela fela ke re batho ba le gore ba swerwe kapa ba sepela di case and then re bereka gape ka mashwalo leshwalo ke mmitša wa mminyana wa dikgwebo ba le gore ba ne le di small business ba nyaka gore di ate ba nyaka gore di gole rena re kgona gore ya mashwalo a re tlo kgona go ba thuša ka ona ga re bolele ka go rwala re bolela ka mashwalo mo re bolela ka di herbs tse le gore di hlakane ka dihlare tša mehuta tse hlakaneng le makhura a diphoofolo re a hlakantšha ka moka re direla batho ba le gore ba nyaka go godiša dikgwebo tša bona le batho ba le gore ba dutse nako e telele ba sa hwetse mebereko ba nyaka mebereko ke dilo tše le gore rena ka gae re bereka ka tsona
a re sa ba le tse dingwe tsa go tshwana le bo go tisha metse go bereka dikoloi go tisha mebila batho go di mapanta ka moka e le tse dingwe gape a re sa di balle tsona mara tse ke di boletsego ke tse le gore ke di bella pele ke re Magashule o bereka ka tsona kudu. Bontate re a leboha haholo re saletse ke metsotso e nka bang e mebedi motho ya hlokang ho bona Dr. Pula kapa Dr. Magashule Dr. qale ka wena ebe o fumana kae dinomoro tsa ho tsa mohala dire Ntate Chabalala dinomoro tsa ka tsa mohala di re 073 833 4370 ke tla di pheta 073 833 4370 re a leboha Dr. Magashule go jaka hona le motho kuna o ntsa re shebile mane wa utlwa hore ore mafufunyane le eng ore modimo banna ka be ka fola ke mafufunyane yana ke mothola kae Dr. Magashule dinomoro e be di re ntate Dr. Magashule ga monyaka o tla mo hwetša ka lapeng 14564/82 extension 7B ka mo Everton West motse ba o bitša gore ke Hlalas 14564/82 dinomoro tša mogala tšona ke 069 707 9379 069 707 9379 Dr. Magashule le mo hwetša gape mo go Facebook ke Ngaka Magashule ke MAGASHULA Ngaka Magashule o tla mo hwetša gona mo Facebook thobela ha re boeng bontate ha re boeng bontate re tle re se ka fela pele ho ruta setjhaba sa borona lena lenaneo ha le tshwane le a mang lena ke lenaneo lena le ho thweng ke mananeo a sa batleheng hobane ha re le batho ba batsho ha re ke re bena le nako ya ho bua ka rona le ka ntho tsa rona. There's nothing wrong ka ho bua ka bongaka ke rona empa o solo be South Africa na le bona le bo Steyn Kampo a sa hlaga le thobanyana Steyn le ena re ke bona sa qola Steyn ke ga jwale ho be banna ba re joina mara ho tle kore mona re fuwe monyetla jwalo ka batho ba batsho re bue ke tse ileng tsa rona re bue ka botho ba rona jwale re le bue tsietso e re ifumanang hae mane ho ba buhedi hore re ba fe lenaneo lelo lena ke la mofuta wa lona le leng bontate a ke le a tseba hore lenaneo ha hlile o batla setjhaba se mamele o tshwantse o kenya mojaifo mongata haholo moo o jaifo o sakwa o ya fatshe jwale lefatshe le a timela bontate jwale ha re na nako eo ya hore jaife re tshwantse re rutaneng re rute ditloholo tse latelang hobane dibuka tse rutang batho ka botjhaba ba tsona ha di le teng dipedi di tharo tse re di bonang le tse re di balang le tse re di shebellang ke tse dielang tjhaba sa borona jwale re fuwe monyetla re batla ho leboha ho ba tshietsi ba lenaneo lena e leng e senkwa sethu ha ke tjho jwalo bontate ke a leboha madume awa a re la ba go menagane go tobela